ji Stûdyoya Kurdistan 24 ya İstanbulê silav li we temaşevedin hêja. Ji niha û pêde her hefte ez û mêhvanên xwe yên hêja em ê li ser mijarê navxwe û navdewletî em ê her biaxivin. Helbet di van mijara de pirsgirêka Kurd li ku derê cih digre. Helbet em ê bawekê berfireh em ê van mijara her nîqaş bikin. Vê heftê mijara me hilbijartinên Amerîkayê ne. Hûn dizanin ne tenê çavên Kurda, li berê çavê seranserê cîhanê hemûyê li hilbijartinên Amerîkayê bû. Lewra jaliyê serbazî ve tê gotin ku li seranserê cîhanê nêzî 80 baregehên serbaziyên Amerîkayê hene. Her bi van baregehên serbazî hukum dike li cîhanê. Li gel vêyekê di mijara aborî û her wiha siyasî û civakî de jî bandora Amerîkayê li ser seranserê cîhanê her heye berdewam dike. دو مهوان من هنه و هفته از خواز مهوان خواه بدم ناسکرن دکتر وهاب جوشخون لجزانینگه ها دیجده بشا حقوق انبیج مامسته بشا حقوق هر وها شروع بکر سیاسی هم خیرات مامسته ایلک سپاس سرشواهاتن لکلکا دکتر وهاب جوشخون سیاستمدار و هر پارلمانتر بری آق پارتی عبدالرحمن کرد هیا هم جیب خیراتن هم سرشواهاتن از دخوازم جه وهاب جوشخون دست بکم دکتر نها هلبجارتن آمریکا هربت دماکو 2016 دقیقه و حتی او 4 سال تیده تمام کردن به تمام جهان مراق دکی گرو او سروکه و دولتی و پولیتیکایی که چه ده بمشینه گرو هون چه ده نرخیدن بطایبتی هلبجارتن آمریکای وسا انجام دان و اب انجام جد دیاره بر بدادگه هفته لبله بطایبتی مروف بگشتی اول مسئله بنره به جهان دژ سروک نو یه آمریکای چه باندور ببینه و البته دو درجه امی و پرسنده که پچوک لسر بینن سر مسئله کرد. بگومان Hılbijartine Amerika'ya alakadar nakı dünya geçtik bir perspektifi mevcudu bu çünkü Amerika vakit despeki de vegot le seranseri cihane le her ali bandoreki mezin xudiye bandoreki mezin yani hon bu xazın jali leşkeri mezekin bu xazın ali abori bu xazın ali siyasi bandora Amerika hey jibovi herkes levi evki mezedeki levi hılbijartine mezedeki ve çava encameki derkevi goravi duxazı juxra pozisyoneki tayin bike 2016 de kesi ihtimal nedir da Trump به سروک امریکا براستی وقت ترامپ و نامزد پارتیا سرکوماریست جیمی چاغیجی کس احتمال نده فقط سپریزی که مزین چی بود ترامپ bu سرکوماری امریکا جیمی رو حتی ای رو هر کس هر حد دوی او که دوی مجارده مطابقات کی درخوالی ترامپ وقت سروکی کف نبود yani kes Trump tahmin ne dikir? Evet, Trump çaba siyasetteki bir meşini der hakkı bir yerde kesekki tahmin eki ne kadar bu banya zaman. Çünkü Rocky derdiket mesela got emjir rojlata navin em tamamı em vacation. Amerika siyasete xo geçtik ji 1945 hatta İro siyasete xo geçtik servi evkeçi bu fakat derdiket got emviya vi siyasete em bu gahrine vi ji bu dünyayı ji sürpriz ki mezin bu ji bu Amerika bu xoş sürpriz ki mezin hatta o sataya gotin 2016 da ev bu kampanyaya Trump breve de birin ve ji de ku Trump ji tiştekerene hazır bun ve demi ji serkefte bu gotin ne hazır bun bele bres Abdurrahman Kurt هون چوالت نرن بطیبتی هم از بجم جچینه حتی ایرانی ج روشلات آناوراز تمام جهان حتی روسیه هر چاورین کو هل بجارتین آمریکای چوا انجام بدن و اولجی لگور به پلیتیکای خیز دکن هون بطیبتی چوالت نرن. Bak mamoşta vahap got yani Amerika ne tane Amerika'ya Amerika'nın dünyaya hüküm dükkan boyu herkes dinleyerek ev ki te u çava politika em tayin bikin boyu hibzatne ki heri giringe az imkanı ya bejin ve seyday vahap got kes baver ner ki bu Trump ev böyle kazanç bike fakat insan ki farklı bu karmen buna siyaset ve diplomasi per nizanı bez baver kim boyu piçiki فکر خوب زود خواهد که بود و وکیلی خبر داد بود اوجی کوچیک gerek zelal bu ya gerek zelal bu جوی علی او که فقط از وقتی از دنیرین او تشتکی کارمندی یعنی انسان که کارمندی بود
بر اوی یعنی منفعت خوب پر دنیره بود مثلا para digirti bu Suudi Arabistan'dan kuvvetli Birleşik Arap Emirlikleri verdikleri yani o gotu bu az para van girtim para دوگو مصرف همه بلا نجمه بس يعني موجي دستخط Avukazı ben rojatla navi mesref kir vi mesrefi biraz Amerika derneke biraz Beş juan ben- be Peki, diplomasi Karsas. be siyaset vekili kiri bu de ela kurdaji em bejin yani vakta beri tişteki nu ela Suriye çebu Kürdistan Irak bu fakat em dünyerin vaktaki referandum serfraziye Kürdistan'da pır tişteki halati kiru ما أذكر يعني عابد دستة نيارا بله أوجي دلي كردان شكسته بله دوی مجارده بطایباتی کماری پاریز و دموکرات معلومه هر دوی پیش برکدن به پیش بازی داده یا ویزیونا و لسر روشلاتانا و راست جانا دما بوشت دما کلینتن ده هر چقاس دموکرات هم دویجم کنیزی کردا بنجی هنده که جدا بو بیا و بایدن لگوری ترامپ ویزیونه که جداتر لگوری yani لسر کردا و بدم مشاندن verdi beje yani belki un tembira gotu bu Sarık Barzani'la emreme kifayet bu ki serfraziye Kürdistan'a bebinin verdi beje vaktaki ten hükümeti vaktaki kavet destevan de keve bile embinerin çava evtike siyaset embinerin yani که او استراتژیستین کل پنتاگونه لقصر سپیانج کوشکاس بی چه بریار بده نه ne işe tane insan ki az bağır ki بله مامستا نها ام دبیجن یا لسران سر جهان هلبجارتنی امریکای باندور دکی و بطایبتی لروشلات نافرازی حتی وسا هنگ دبیجن مادام وسا گرک هر کس نخال سر و هلبجارتنی دنگی خواه بده همو انسان دنگی خواه بدن لباله بطایبتی پولیتیکایا امریکایا دروم لسر روشلاتا نافراز لباله بطایبتی لسر کردا لسر باشور کردستان لسر روجاوای کردستان هر لسر باکور کردستان دویس هر دمانو ده گوهرتنک و هبت و تنبت ام دبیجن yani mem ta çavare bitin galo. Yani iş bu ya gerek em vi 2016 2020 vi demeli mezekin 2024 salide yani dema Trump dema Trump'te se mesele gerek Greenkey gerek meleviye derx verçav yeki divi demede Kürt hem Suriye hem jil Irak'e gerek navende mezin o navende Greenland akırın. Yani mesela Irak'e Kerkük'e ben de akırın. Evke Suriyeci Afrin'e ben de akırın. Grispi ben de akırın. Serikani ben de akırın vesaire. Yani Livra vendakirine ki mezinci bu Kurdayı veya Trump demetemram teçe bu. Adı dil operasyon levkeçe bu ile Rojava Kurdistan içe bu yani mesela Türkiye düsey hep operasyona çekilir. Em giştik zaten eğer Amerika destur ne da yani Amerika ere ne da Türkiye bir operasyon ne karı bu çevikir. Fakat Trump bir siyasete uya bekişandine, gora siyasete uya bekişandine bu temizira derken ben Türkiye teke ve Türkiye hem به امریکا هم به روسیا د مطابقتی asgari de hat cemhevde o dura operasyonu ki çekir. Viajı de ekade meje kurda de ki menfi derxist. Asyacı mesela John Bolton via çevirmende Trump o çevirmende evlikariya letevi bu. Ev ki xonsan tecrübe xonsan. Bel de Türkiye gelen bir sandı burası. Via nesan devi nefisi de devi kitabı de Balt per zelaletini zaman ve yani Trump hem Perskrika Kurt bir başını zane ve tamamını zane hem ji fikraviye der hakka Kurda ne müsbeti yani işte ki müsbet libratüneyi bir vakta envisi mesele mezedekin bir çağı dematlamış bu Kurda demek ki baş derbas ne bu enviya gerek rast bejin nişan aviye heri mezinci referanduma Kurdistan bu referanduma referandumda 2017
hevdade uçağı teni Trump'dan bir rastı. Yani dezgah nalnetevi bir tamamı DGV referandumu sekinin. Fakat enbiya cizanı eğer Amerika der hakkı viyade evkeki ereki bida yani bu bir referandumu ereki bida ve camiaya nalnetevi bir yaravi karıbu bu geheranda. Amerika devradeci cem kurda ne sekini. Bu vi siyaseti Trump hem hündürü Amerika hem de Amerika gelek rakhneyi mezin dibine. Rakhneyi heri mezin jiji Ali Biden te teni zaman. Yani Biden van rakhneyi gelek teni zaman. Az evka Biden mezedikim. Yani mesela kampanya Biden mezedikim. Devi kampanyayla Biden der hakkı kurda dö hep argüman evi. Argüman evi yekem ev ki dibe Kurd Suriye diji daişe gelek hem erişeki mezin tekoşineki mezin nişandan dura serkeftin eğer İro dünya bela daişe hinki je xalas bu ise de rola mezin de Kurdayı biya dibeci fakat Kurd avkas roleki mezin değilsin Amerika pişkiri ki mezin livan evkneda. Ben tam dve babete de Amerika piştkiriya Kurda hem laliye ke dike laliye ke jo sabeke nakok ke jardik jana ke lebele bu taybeti bizim seruk barzani de gotu boko her duh nevek İro'ya lebele sıvacı denevek İro be biyava her bu siyaset medar heja Abdurrahman Kurt politikaya Amerika ya liser Kurda de guhertne ke çebiyan çena bir lavra em bejin referanduma sarfabuna Kurdistan'ı hat kirin lebele em nizanim belki demek ki nezde gavet nu benavetin aliye Kurda ve de piştkiriyek çava ji bo Kurda hûn dibînin gelo ji aliye Amerikaya ve. Berastî ser psikolojika Kurda ez tenê Amerika ev nakim yani guman nakim ez gerek em viya binêrin tamam rojavayê xelatî tenê ji bo Amerika çê nebû. Nava Kurda da jî xelatî hebû. Hinek hebûn çi dibin yani Xêrnexwazên evk yani siyaseti totaliter. Yani ev ne dinava Kurda da jî xelatî hebû. Vê gavê ez mesela tê bîra min ez ham nakim çima Amerîka dest neda enekese û êdin partiyan li Rojavayê bira demokrat rewşekî demokrasî çebibe ew jî tiştekî xerîb e. Êdin em bi Tirkar bi hewra dijîn, bi Ereb re bi hewra dijîn. Bi dijmintî ez bawer nakim em biçin serî. Fakat bi heqa xwe, bi mafê xwe û bi diplomasiyê gerek em tevê deriyan vekirî tam ejî dixwazim wê bipirsim di sala 2016 de Joe Biden du cara serdana Tirkiye kir her wiha di hevdîtinekê xwe de li gel siyasetmedarên Kurda parlamenterên Kurda yên nava CHP de AK Parti de her HDP de hevdîtinek pêkane bû her wiha car hinek gotinên wî hebû li ser pirsgirêka Kurd û pirsgirêka Kurd di Tirkiye bi taybetê li gor we di siyaseta Amerîkaya nû de bandoreke çawa li ser Kurdên Tirkiye bi taybetê li ser Tirkiyeyê hebin anko Kurdên li Tirkiye bi taybetê li Bakur li Tirkiye dê di siyaseta nû ya Amerîkayê de bi bandora siyaseta nû ya Amerîkayê de bikarin hinek mafên xwe demokratîk baştir bijîn ya negirê dayê hebin yani em dikarin ya bêjin baştir bi rastî wextekî em tê bîra me dema çareseriyê de pêvajoya çareseriyê rolek baş ne leyiştin ne Amerika ne Avrupa ez rêya baş zanim yani ev neden dest neden ev biçe serkeft yani ev mesele ve gavê mesela ev kuştuna sehab li Fransa'ya tiştekî kure ev mesele Birê Selahaddin Demirtaş û Obama li Amerika hevdîtin meseleye divî şunda yani Türkiye civan tirsiya yani tirsa Türkiye tirsiya birastî ev bû yani nizam tê bîra ve Tayyip Erdoğan çû Amerika bi Obama re ev kir hevdîtin û tiştekî baş derneket ev hevdîtin dema piştavî ev Birê Selahaddin Demirtaş çû û
ev tişt ve de degiş bu. Guhertin tişteki dine. Gaveci Bir evvel piş perde çağ da ev kalktı. tişteki kure. Vaktaki ez benüzüm inşallah. Evet. Fakat ev tişteki kure. Bu yani em nikarim bejin Amerika ve Avrupa بدرستی لیست وقتی که چهار سری دم چهار سری را او پسکری که کرده دا جبوی او نتیجه که انسان باشن بین برا بیا حل بکن او نتیجه که وسایه جبوی گرگ کردانجی نوا خدا بره yani یک رزیا خون بجنوان درست بکره. siyaset tayin baş çebkin و بچن her deri. بله. بچن her deri. Fakat نوامد تشتكي غلطي هي وانا وجان ده وندبين ديسا نك دبيجن انا خوازم براكوجو چون برا ياخد كوجن يعني تشتكي غريبه بله. اوجی هلبت و مجارجی مهمه اما و مجارجی د برنامه اکتمی فرحتر اما با اوه کدوم بر فرحتر بکن هنک تبنی هنت خازبان پارو بکب یعنی دهل وزارتین آمریکا ده هنک رقم هنه bu saate guten دبی ساده 48 زلامان دنگ دانه بایدن لبله ساده 56 جنان دنگ خودانه بایدن هر دیسا ساده 24 مروین سپی انجی ین سپی کو ساجرتی گوتن ساده 87 ین رشک انجی ین تنوان رش وان پشت ین لاتینی وان پشتگریا جو بایدن کرنه هر دیسا ساده 65 ین کوج آسیای چونه وان پشتگریا وین دیسا کرنه لگل وی که دبیجنیا زی خوشا انجی جوان نو اوجی ساده 61 پشتگریا هر جو بایدن کرنه یعنی هم لور bu sadə binin yen ku duvra çuna Amerika'ya yen ku xoya که از بجم سنفا دو adı binin anji Usa yen جوان نو همیشه پشتگریا جو بایدن کرنه از بیش برز و مسلمان اجي بله بله پرانیا مسلمان اجی راسته پرانیا مسلمان اجی پشتگریا میکریه میشی گنه پشتگریا مسلمانان سر کفتن بایدن çekiriyor. بله یعنی هون و چهار بیدیم مثلا دم کو مروف لوا کسی کو دنگ خود دانه بایدن لدنره مروف کرداجی نزیکتری وان دبینن yani وان آلیا دبینن yani Biden برای وقت هربجارتن دست بکرن کمپانیا بایدن اداره دکرد گفتن بیا koalisyonu ki yani navi koalisyonu de kesi reşenin kesi Hispanikenin kesi Latin hatının vana henin jin henin civan henin vana gotun o birastı Biden siyaseti ki vermeşan yani civan her kesire taahhüt da goravya siyaseti ki meşan mesela bu alikariya ho Kamala Harris herbijler evya ne tesadüfi yani çünkü bir demede hep perskrik derketi bu ortaya yek perskrik ki pandemi gelle kesti beji Trump ve pandemiye baş idare nekir bu viji rahney mezin le tani adı diyecek ki perskrik reşa mesela jiyana reşa bu kıymeti jiyana reşa bu rumeti der hakkı evki hareketi derketi tamamen ve hareketi ve hareketi mesela pişti bir hareketi Harris şuhura alikar هالبجير اوجي بيامك بو اساسا طبيعي يعني فيها بيامك دا وان كيسرا قلتن حتى يرو سياستها ترامب اي هاتي جديد هاتن درخستن وانا می وانا گشتیک دیسا بگرن هندر ج ناوند هاتن درخستن می وانا گشتیک دیسا تخن ناوند yani siyasete ki var meşant fakat vakta hun Trump mezedik Trump teni siyasete xo ser kesi spi yani mesela Amerikan Wasp Legion işte White Anglo-Sakson o Protestan yani van kesaseri vana siyaseteki meşan yek veya yek şey navend Amerika yani navend Amerika çünkü navend Amerika bir siyaset eder ve alakadar nabe o bu siyaset önder alakadardı ve bu aboriya xo alakadardı o Amerika çok az hezdar veya alakadardı peyami Trump gıştık jivana bu yani gotuna got mesela Amerika 2016'da Trump gotçu ama Amerika hinki dini mezedir bakın mesela Great America mesela bir adı got jibovi laali ki tene jibo sipya siyaset yeki dimeşan laali ki dineji koalisyon eki hebu yani bir goravi koalisyon eki Biden dokuz hezi yox ede bakın فترات او siyaset ev Amerika ve Avrupa ile usaya şu yani do helanen do aliyenin yek demokrat veya sosyal demokrat bejin
یک جی işte Hristiyan Demokrat veya işte Livederi Cumhuriyetçi Republican dibêjin işte Serokkomarî dibêjin. Ev Serokkomarî û Hristiyan Demokrat û wan ji bo milletin bindest, milletin mazlum û milletin Müslüman û êdin dînan ne başin şu. Berê de wisa ev demokrasî evê li aliyê demokratan ya sosyal demokrasî ji bo Müslümanan jî ji bo Budîstan jî ji bo evê ku çûne vê derê ji bo wan baş e û evê li dinyayê de jî milletin mazlum ra baş e. Ev din piçikî nasyonalîst wan derene. Belê. Niha li Tirkiye pêvajoya çareseriyê têk çû li Rojava hindek alozî hûn zanin çêbû her dîsa piştî referanduma serxwebûna Kurdistanê ew îxaneta Oktoberê. Biya we niha li Amerîkayê her çiqas lobiya Ermenan, lobiya Cûhiyan dibin bihêze. Di serdema nû de Kurd lobiyek çawa li Amerîkayê bimeşînin lê bikarin hem li van li Tirkiye li Rojava bi taybetî li Başûr li Rûşelat dê rihet bin. An jî dê bikarin bigihin mafê xwe. Ez bawer dikim Kurd gere berê di nava xwe de yani siyasetekî baş çêbike û davî biçe Amerîka û Ewropa û çünkü wextekî hûn diçin yek diçe dibe hûn başin, yek diçe dibe hûn başin. Ev merivê me ne, ev merivê wan in, dîsa Kurd li orta dimîne. Ji bo wê ez bawer dikim gerek Kurd ew bike yani yazar û nivîskar û xwendewan û Kurdan gerek bêjekî yani mesela ana di dünyayê de kî hene me ew dike Kurdistana me başûr heye. Başûrê Kurdistanê, an jî Herêma Kurdistanê nû nerê Kurdan. Barzanî heye. Gerek bin ew yani bin kontrola wan da tiştekî nû çêbibe. û bi vî awayê em biçin dîplomasi çê. Gavadin jî we behs kir ew mesela birakujiyê an ku êrişên PKK li ser Herêma Kurdistanê yani ev jî esasen pêşiya vê yekê dikire. Yani derbeya em bêjin derbeya li vê yekê dide. Mesela gerek ew jî Rojhilatê Rojavayê mesela hûn dinin Rojavayê yani hêl girtine dibe vira êmeyê û hûn dijminin nizam çinî nava Kurda xelatî çê dikin. Ji bo vî gerek em nava Kurda da siyasetekî baş çê bikin yani ez bawer dikim serkeftin pişteviyetê. Yani hûn dibên berê di destpêkê de yekrêzî çêbe dûvre di Amerîka derve jî her bihêztir bibe. Do Trump hebû em dîsa wîsane dîsa wîsane. Biraz coşkun. Yani gerek Kurd her çar alî Kurd gerek berê her tiştê ez bawer dikim siyaseta Amerîka tehlîl bikin. Yani Amerîka vî demê de vî siyasetekî çawa bimeşînin. Ya mühim ev ne wisa yani ev stratejiya nû ya Amerîka. Mühim. O derhakî divî ekê de divî rewşê de ez bawer dikim fersetê Kurda jî heye. Mesela li Iraqê herî heramê ewlehî Kurdistan e. Yani ji bo vî ji bo siyasetê vîya gelek mühim, ji bo aborî vîya gelek mühim, ji bo turizmê vîya gelek mühim. Yani hûn karin hûra bikin navenda Iraqê bikin. Derhakî vîya gerek bişoğlan. Yek vîya. Êdikê ki Abdurrahman got mesela nav siyasi herkes, her millet navanda cudati heyi bir gelek tişteki normali çünkü vatavun siyasetin meşinin hun jebdu cuda da fikrin zaten goravi fakat gel hem mijar hemen divan mijar da gerek onda mutabakat tabi asgari hebe yani Hondura'da asgari mutabakat tabi hebe hun goraviya siyasetteki bir meşinin mesela hun jikurdara gerek hun zarar neden kurda mesela ya ökeki gelek mühim tabi prensip ekeli peşya her kurdaki her saziye gibi her refistin gibi goraviya هم سیاست میشن آسیا جی ایرو دنیای دیپلماسی گلک مهم یعنی گلک اون دیپلماسی خود خورد بکن هر علی خورد بکن یکی تی اروپا جی اون خورد بکن گلک اون امریکا جی خورد بکن اتفاق دیپلماسی بله اون گلک او بکن ناوی چی مثلا اون زانیگل حمله اگر امکان به اون حمله اروپایی حمله امریکا اون کارن زانیگه کردال رو بکن یا جی زانیگه هوان مملکتی خو بکن یعنی کی گلک مهمه جبوی دیپلماسی ریا دیپلماسی یا حقوقی گلک کرد هر رخصتنه کرد گلک بیاده گلک به شغل و ویا خورد بکن. بله. ام تشتكي تنجي عندما يك حركاتها مثبت çevre yani mesela bir terörizm او ki تشتكي شيء شدة التروريزم راس حركاتها مثبت دبلوماسي بحركاتها مثبت çevre yani ام حركاتها و سياستها الى مثبت اذا çevre gerek. Yani bir via way helbet
جالیه استراتژی آمریکا یا در و آنجی پلیتیکای آمریکا یا در وجی جبو ترکان جی جبو فارسان جی جبو عربان جی جبو امریکیان جی جبو اوروپان جی گرک ام مثبت حرکت بگن و ما فکر بزنه بن و بیجن مثلا بیناکی که گلک مشاهسه مثلا ایران سوریه شهر بر بقدن در يعني محتملا پشت اپراسیون ایدلیبه و شهر سوریه بقدر و پیشروش سوریه و سر مسائل حقوقی در سر مسائل دیپلماسی به چاره سر کردن به تعیین کردن دیاد مثلا کرد چه بخوازن یا پیشروش سوریه در رولا کرد چه ببه اجبو هم دیپلماسی مسائل دیپلماسی در خود مثلا کرد سوریه خاصه کرد سوریه در گرک نوانده اتفاقی که بود حتی یعنی افغان کو پاشه تا تنابتن دیالوگا gelek mühim. Tabii gelek mühim gerek bir daha kurtulup ki yani der hakkı bir de evte agahiten mesela benim mesihab konağa der baskeri hem derin konağa çara yani ser abori ser leşkeri ser diplomasi hem levdud kim ya gelek mühim. Fakat eğer hun dvi mutabakat edebilmeşin sebedüs bir uçağı diplomasiye ve de masa diplomasi de onu kurtuldu. بله زور سپاس جبو هر دو مهوانین ما برس عبدالرحمن کرد و دکتر وهاب جوشقون مراوا بله تماشاگران هجا ام بوی آوایی هاتن داویا برنامه روزه حتی هفته کدن خاطره